Nikupa Damna APva Chule Tuni Nikua short devotional sermon Neki Tedinga Patpa APva Hachunung Papatin Katangwa Tuni Tarik Som Nilagup Kumsang ni Lesom Nilakat Jun Lapa Inakihulim na diving Bible Simjinghi Tahsa Lhagao Damna Ahiti Tupin trong chakat devotion anane yuhite Timothy Nina bungthum changsom lagup na chun pathinin ahai hum pathin lekha bwa thu kisun cheng se chu kihil na a kipho na a kipuijang na a chon phat kisin sa na dinga phata a he hebrai bungli changsom na ni na chun azi chu pathin thu hi hingjing le na tong hat jing a hi chule him tu chem jam zo se sanga zong him zo a hi hin na Lhagao gu kisu tu na thin hi cheng se chu su khen the hi la sun the a hi chule lungel le lungthim ngai tu hetu pai zeng the a hi pathinin athu isim do now ichan chung chiwadin mal e sompi tau hen tunu ni khoen mithupi ta leisi chunga mithupi ta Woodrow Wilson kitipa en hitin anasayin ahi I am sorry to men who do not read the Bible every day. I wonder why they deprive themselves of the strength and pleasure anatin ahi hichu hoi tan ngai tu leo hen Nitina Bible simluwa Lhagawa hat na le Lhagao hin khu nop na su ho hi lungsit ahi ve tuni hin Nitina I hat na Nitina ikalsun na lo hin na ding le atha hal na ichan the na diwa Lhagao hin khu le Tahsa hin khu anup na dinga chu o Christian hi na wahi pathin thu hi amasape na isimjing diu hi Nitina ikitim now ahi abani DL Moody in hitin na seiki ni the Bible was not given for our information but for our transformation anatin ahi pathin thu Bible hi mu di mai le za di mai maya ekipi ahi pon Tahsa le Lhagao hin khu khel sa na ding ahi zoi tin anasayin ahi Bible hi isim tingule Tahsa hin khu akipa Lhagao hin khu jong lungmun na anayin hitia chu hitabanga kipa na le Lhagawa lungmun na inay ting chule a great change transformation umji ahi hi achu information mai mayasim Halloween eho Tahsa le Lhagao hin khu ki khel sa na dinga simding ahi chule David played kitipahan hitin na seiki ni we don't go to the scripture for permission to do what we think is best but for direction to do what he says is best pathin thu simhi man apapen bol dia igel ho phalla na ahipon hinla pathin thun apapen acp ho lamhil ahi joy tuni in hoi tan ngai tu ti ni tina pathin thu isim diu ni tina Lhagao le Tahsa ahi atha tha halnga inei diu angai sin ahi ji achun tuni ni khupa nin jong pathin thu isim pau hi ma hon idei bol the ep omam ti a Bible a permission hol na a Bible simding Halloween Bible in asay pa hi
ipi ham aphapen ta iya dinga ta sa le Lhagao hin khuwa hi chichu I hol zo wa isim diwi tuni ni khuwa iga kitil ko ki nom naw a hi in he abanin leisi chunga pathin thu Nagaland gam chan ge ya hung kal song evangelist Pastor Billy Graham hin khu hi ga ngai tu law hen amazon hin kum tam pi pathin thu anasaya evangelist na to na apha hian lang apha lo hi jong le sol cha polin thu chu hang samin thu chu hilin tia Timothy anatil khu banghin aman jong ni tinin Bible na simin ni tin Bible asim na aman amu do chu ipi ham etile the very practice of reading the Bible will have a purifying effect upon your mind and heart. Let nothing take the place of these daily exercise. Bible Simjinghi na tho ngai tu na le na lunggel ho su thing nan apangzi Nitina hichi phat le mun chu thildang lo sa hi in tin anasei tu ni ho hin ipi bol na hi am hoya kalsong ding na hi am Nitina hi cho ho zo sin na lungsung le na tho ngai tu na mun alu masangin Bible pathin thuing hi Simjingin azi chu Hebrai le khathot sun pan pathin thu hi hem tu chem jam sanga hem zo gu le cheng ki zo na thin ho supai jing sun pai jing the thaha ta hi ti chu anasein e Timothy na lam chu ve ki lewen Timothy solcha polin na til kho na chu pathin thu hi chon phat ki sin sa na ati che ki pho na ki hil na ki pui jang na hi cho ho zo si adinga phata a hi chichun ave sa chu ipi ham pathin thu isimu wa ko na ilei se hin khu aphalo zo se jong adi poi ti mu chit theina pathin thu in a se pi the a ko mu pi the lam pha lam hil long a ko mu pi the ve hi ji chun ni tina hi Bible sima vai kun do jing dingin pathin mina ikitil khowun a hi azo nan leisi na office service ne ai lo le officer linta ai lo le mun thupi a ito na ho sanga hi Jesus Christa nung zui Jesus Christa cha hi nau hi ingai sang zo over office le na to na mun ho zot masanga he pathin thu thing sima Tahsa le Lhagao Damna nei chi thei din pakajin angai tha zo si phat thei ei bu pi chi tau hen ka ki pa e pathinin na umpi jing tau hen amen